Baru sekarang oh aku rasakan tak punya istri rasanya kesepian. Baru 1 bulan diriku ditinggalkan. Aku sudah tak tahan oh hidup sendirian. Wah, mode kok bini, tak pandai mencipiti. Bini awak dulu lah. Awak dulu lah awak. Nah, maknanya tak pandai mencipiti. Nah, mencipiri awak dulu lah. Mana dia? Mode. Bini kalau dia ada cipiti, kalau pandai cipiti no. Nah, awak santai dia lah. Nah, cipiri awak. Kalau kau cikolore apa sudah mah? Cikolore apa sudah mah? Kau mau dia bilang awak. Kau sudah bilang. Apa tuh kalau bini dapat aja biti. Tuh dia kalau ada dia jaga rumah biti. Dia lawak deh biti, dia lawak deh. Kalau sudah dia. Nah, dia kok kolore apa sudah? Kolore. Apa sudah biti mah? Ini bini apa? Baal. Ionya lah pandai cipiti baal. Coba kabar pasok cipidnya di. Enggak di. Baik bacaan kok, kawan mari. Kok mau deh? Subscribe to my channel and also press this bell icon.